Denarong lems along kilik ke pahai jia phan BJP atum pen vote ke hang amai ke patupon. West ka Benglong hawang along peace committee keseng. Dhansiri constituency ke palo Upper Dikrong ahwar along kachingthur amo lidam de pinlang. Kardom news time nang peneli berta thanbang thar harmony ben bertang ton pen arjik tha. Number 15 Mahamaya constituency ke parlo Virwar ME school ahamalo. Non ke wang ji pre ni phai cap arni Denarong lems kilik padu ponji pusi. Cardinals asai hamlong pre ni phai trox year ni berta nang pale. Dengao lems kilik along BJP asong pen kachetoidun abang pubang phia tum aphan an. Ke pahai edjia farman wood ke hang amai padopon. Mailong adhisar po aman pen Karbenglo Autonomous Council MEC Lun Sing Terom Chitong Dun Lapen Manpeng Alhui Aman Pen VDC Chairman Har Sing Ingleng Pen Danglok Ongdung Mahamaya Constituency along BJP Klembang Pubang Phi Atumta Chitong Dun Pusi Birta Ripdun Long West Karbenglo District Hewang along Preni Phai Trok Arni Peace Committee Kesenga Birta Card News Pherang ke Jesoni Baithalang Sopen Birta Nang Pale Labangso Peace Committee Keseng Pon Aduya Hoy along Kedo Karbi Nepali Lapen Chumang Akhe Angbong Isibet Pen Kedora Pet Pen Longri Isi Akhe Lupu Jematha Thekje Phanpura West Karbenglong District Keton Kela Atum Pen Patirpi Ponsi Mesen Pen Peace Committee Seng Ponlu Bangso Peace Committee along Cyril Masenting Aphan Maipu Arpu Pek Ponlu Het Sing Pangcho Aphan Konchun Bang Lapen Pius Sten Aphan Bidisar Arpu Pek Ponlu Lapen Bangpu Bang Troxy Kep Atum Dudunlo Pinpur में Assam Meghalaya ahoy mate West Karbenglo District Umru Khoti Sabuda Lapen Hawang ahoy kedo Arad tum ahut pen ahut ke khe angbong kacharwo me alam ason nang dokok titi lapen ahoy alam pen sitame kacharwo alam angring nang dokok titi Wang তাৰপিছতে আমাৰ কিলি উমলা ফেৰ যিখিনি উলুকুঞ্চি আউটপোষ্ট এৰিয়া আছে আমাৰ সাবুদা বিওপি লৈকে এইখিনিত আপোনাৰ বেছি মেইনলি আপোনাৰ বসবাস কৰে কাৰ্বি নেপালী আৰু খাচী লোকসকল গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান সৰু সৰু ঘটনা কিছুমান লৈ পেলাই অকণমান এটা মানে ভয়ৰ নিচিনা পৰিৱেশ এটা হৈ আছিলে ইটো আমাৰ জাতি এইটো মানে মানুহ জাতি বিশ্বাস নকৰে গতিকে আমি অনুভৱ কৰিলোঁ যে এটা শান্তি কমিটি এখন বনাই দিয়া ভাল এখন পিচ মিটিং এখন ৰখা ভাল গতিকে সেই উদ্দেশ্যলৈ আমি মানুহৰ ৰাইজৰ কথা পাতিলোঁ কথা পাতি তেওঁলোকেও ক'লে যে এখন কৰি দিয়া ভাল তেওঁলোকে বিচাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি দুদিনমান আগতে পতা কথা আছিলে কিন্তু কিছুমান বেলেগ দায়িত্ব কামৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আজি আহি আমাৰ শান্তি কমিটিখন গঠন কৰা হ'ল আৰু এখন শান্তি পিচ মিটিং এখন কৰা হ'ল में अक्सर ऐसा होता रहता है झड़प छोटी छोटी बातों को लेकर झड़प हो जाता है तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए हमने ये बॉर्डर पीस कमेटी आपस में भाईचारा रखने के लिए हमने ये बॉर्डर पीस कमेटी का गठन किया है इसमें हमें डिपार्टमेंट की ओर से भी बहुत सहायता मिला है और सभी हमारे यहाँ के बॉर्डर एरिया के वासी सभी कार्बी खासी नेपाली सभी साथ मिलकर हमने ये कमेटी गठन किया है Lasi Lapuson ke pawai deji Aphanpura Peace Committee Seng Ponlu Hamren SP Miranal Talukdar ADC Partha Jahuri Baithalangso Police Station OC Jayanta Kakoti Lapen Ulukunchi Police Outpost in charge Udit Bora Atumpen Sitame Bangso Amailong Chitong Dun Dhansiri constituency ke parlo Upper Dikrong ahbar Bimingti Lapen Bachok Rong Phararong Aratum Nonpu Tapapi Dun Huplang Posi Pherang Kepen Preni Phai Drop Arni Kadus sa Hemalong Birtanang Pale Upper Dikrong ahbar Rongni Arong along Pini Arni anta kaching thur amu lidam delang Rongni Arong aratu Chelang Petmen Sikajeleng atowar Ke claim asai kedeng Alang litu ben cihu ciput ke patu ponahun Rong asar ben kapacini atengke 1952 anengkan ben si Upper Dikrong ahbar along Rongni Arong kacukim aputak pacini ASDC Rat Pangri asong atum pen Karbenglo Autonomous Council kachari akhut Nesen ingthil jil kijun alang Kijun long di Aphanpura Ringal Pini Lapen Hemso Humpho Pilo Pusi Pacini Lapen Council along Congress atum Pen kachari akhut Hemso
humpo anvet lang kipi puta pachini pontu la rong ni arong aphan sarkar pen kelang ke pangkre ajong anin kanwang ta ame thanga tu pen sitowar cheselam pon bom puta pachini pontu ठीक है थंक है ये तुमका डॉक्टर रोंग के अपना के एस्टैब्लिश बके रोंग एडवांस के अन ओए डोंट के ट्रक फॉर स्टानो 35 ने कान एंड दोलो 42 दोलो dor puya pang lo te rong ene la ini si ka cepan me kan jo hilik libuang se sarkar pe nang raw re ko an kan pe ne ni tum 1952 pen gidu pen pinian tok ta ni tum pan ke sarkar pe nang raw ang thang ki thek long ni la non iprang e bang election ahut put tiok a sarkar le bang tiok ale ngi thele bang ta me ni tum pan rong pan to wa la pen ring lang ke yun yi awi la si nang rap lo ten ni tum la si la phan si ki thek chot pu ni tum rong arap ti la sikewang ji MP kilik aprang komat asong pensi la rong ni arada phan nangkelang jima la tuma phansi wood pithek chot pu puta rong asar pen ningje nun malam support han bertamu ton ponik sina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748-73915, 7896-169021 or 957-988-008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhena mupi putat bertalong wangtulo. Jaipong along Prenipai Trok Arni. Karbi Student Association at Tumpen. Saihem Kimikang Pu Aberta. Kardus along Perangkepen Berta nang pale.
KSA asai hem akimi kang pualong nok jir han se pensi mai chari ponu mai ke pha alam the lapen mai along ka chetong alhi ka pachini apon leren tok bi pensi pachini pon lapen bang so mai long KSA Central Committee amai phu Suren Hanse konjun ba Suren Hanse lapen muhim ti su pen chenglok pen an KSA klemang phu bang phiatum chetong dun renti mai phu nok jir Hanse lapen chun bang leren tok bi atum patir pi ponsi KSA asai hem akimi ingpu pondo anparta jaipong ahawan along kepapi hup kecharli ahin keja ponji aphanta arsik jik pen maya long chethan chimung ponsi mai ingsam jin pen pajut ponlo Khotkoti Police Station angkang prene pai trop arni ada porphai crazy apor malong pangthek tek the akari bhangni phan patong tekhang phit ajok inut vinut bosumoteri arta troxi kebra phok arenga hu suolo lapen achor Dina Bosmotari Adimalong Apran Dam Juilo Areng hu kisu abang Apan tong sikot pen bokojan CSC along kisu paklang ponlo lapen apran abang ke joklo apran ke dam ju apan Khotkoti Police atum pen postmortem apan side denglo labangni atum amen Khotkoti tila bostik kido atum pusi areng kisu abang chethan osomar atum ke manja sido puta chethan sita birta abang pachini bang avela News time ang lapan sikang ton poniglo dumi thang me kurang tu